na men hwa o temperature wa thermometer mi bra so we bosom so thermometer so na men hwa men check o pressure wa me hwa mama so ai ho yeshe me boa ho timi yeshe pa we say kono mje motion na me so bo mo na ki ko enema ekoso sunsun mo no anoden meboa no kosi se enema mehunu mani so no obi twema koma homa na obi ai mehunu nyina mehunu kebolo dama oso de na ye no be say no papa o ka meti pa hwempe dam de ne ho jim wo dam de ne ho jim wonim ukunu ti we yatwitwa no asemo me hu kantan bi ase yatwitwa ne mo guso saa no ha meti ne twan pa ba de o tene twan pa ba bo ya tutu mi de atoto no tuase na wa smart ya anya na matia batia honhom no matia honhom no ohema mehwe na maboa no wate the earlier the better hwamo masika na ho ema nipa nkwan hwere no akwa bi banu mo se bua me ebra me tiase hey ode honhom ani ma ni di no ni ma oni wakupa o oda on kekeli okay 150,000 Ghana cedis 1.5 billion tete no it's no 15,000 there be 150,000 Ghana cedis tete no 1.5 billion 1.5 million there be 1.5 billion 1 billion bako and that's 5 million which is 50,000 and 1.5 billion and a million B anti B only was coming minimum pa okay right obi de odari say ya ba odi 2 billion and buy ansa no wonya nkwa no dey no balance no ko yidu man na you are pesa obedwa na beka se menu social toto otwo na okay me pe program dawa that is am fit we are fit come on forget it mirror skebo baby ya boa appearance metua anya be se ni pa be wini skirt as mirror just one edwa na dwa me na minim program amitimu rade usika we koko prama opanyini ankore hunu na edede o ene kan want to so simple we radio really true so me subiri me tido ipani ai ade a wo ye no nim say wa mama ye so disappointed o ma had an international dream say bank bay now fidelity okay my friend bank manager no pushima and this am the account number na account number we dey abusuafo me sempa mpanyimfo se nyina kwanta ntwemani so hwa na yetwe no na sabi buru sabi nyado me na kwa me awre ene kan na sem wose kwaso de edenti na abo ankawa otenta shutu nso nya no dimirika habo no aba befa no odese enye na numu de ne mom na sumo de ntia mo nante se ne sai e de na de mo nam Fokuni. Ada na panyini no nkasa na wo be ma akora na aba amane sabi menya akoda wo mini agro nso ha kasa na wadaruma aha ohumini mi etuwe ya aha adwuma ye ya nte fisherman ya mokopo so muyi nam ye yada na nse munye yetimi kotire mi abatire munya bi na ye nyanam Wetimi koya bae bo. Ala wonu panyini kasa kola wonu da dem sade alive no ade ene kola ba ade wo de wasamu brame wo wo de wasamu brame mesrew nipo no to nya akola me nua pe da me kasa so wo ye wo panyini wo na me na wo kasa da kola wan tiom ode benyini na o chem 6 years why na chem 6 years anana ni last born was 6 months wow Mini aketwa na mso fe ade ntuwa anima the last born was 6 years wow na no hunwi sa akokoba kafra je subhanallah sana ala wazo wa sa ji woni so tiawa ana we die ana obi chi ese da bi nana wo buan kofo ma se bi o mu yi nam
Yes, ya kwa bi wo che kwa bo na ma ne ko yi ayi ma me wata ne ade. Ma me wata de me ma obi anya bi. De nsu na me ma obi yi. De nsu e na me ma obi so. Yanka si ati o kasi belt. Mame twan ni mo ho why? Me ya de why? Na se twan ni mo ho me ya de. We dey sanka. Na me se twan me ya de. On se ma ye bi zo ba sa ho ha. First come first say bi ntimi. Unim. O wa ma ne ha o. De enye san so ade o pa kofi me frɛ wo. Sir. Ai, why? We dey on say ba ma ye busy. Se nim se aba. Anu de say nya ba asem. But wo ba on say me ye, on say da bia ba na me ye adwuma dada. Why? It would be any amefre. Why? Dedia manenye ntentem wa le mpu. Adia mefre wo de mefre wa ho aka ne kro. Aduro no mate mefre. Why? Mefre. Oh. Na ma hwa wa wie na wo peska bu fi. Wo wie de ya. Wo wie de. Adia na obeye ya wo wie de. Wa shinde. Oba holoka. Ndi. Say wanyina mpa. Wanyine. Enti mo se poso. Me ba chwan. Mo pese mo yi number, mo pese mo yi code Salmon, Ewefua, ana Shark. Fitri ya na ma kese na. Ama ne nketwa ne bi wo ho. Mo nkon so wo ho. Emu de na mo pese mo yi. Ama ne nketwa ne ko dwa so e be ko. Ya. Enti number na mo pese mo yi. E pese yi catfish ni am. Catfish. E ya adwene. Ya. Onso so pese o yi sa adwene ne bi. Na ame de minyama mo wata kula. Na se minyansi onu kula na ntimi. Ejina. Eno. What did you say? What did you when you say? Onana mani. What do woni bubu a? What dey me fan say? Obe do 14 years. Na nipa na oto no nya agula o. Nana me ba 42 years. Wa. Awari tu wo ba kwa mo na wu no wasa wo second. Na so be wu. O se Wo be wala. Dabi. Mere na anhwe ni. Dabi. Na say ne hu so ba. Yeah, bro, dada, yenchembrunya. Elisa! Yenchembrunya. Minya, cheers to your good life. Cheers. Me a friend of the guitar woman, Judy. me was the gaza, bro. Sika dade. Sika bro, mix in the bumper. Melissa! Yerensa. Yerensa was a chef. Pesa wo wura mi abebi. Olivia! Owe teacher! Me da madam for the aje yan konko. Me mu na ba de da. Me mu ba de da. Yes ebedu. Me mu ba de da. Yes ebedu. Yeah, baby. Hello, me bought this from. Ensefo. Ensurachiri. Me bought this from. Obanunde. Me bought this from. Guinness. Me no more baby me. Mama fe girl. No. Shandy ni so ya come on. Ipede wo fianse nkomo na me. Say who ba aka chem say. So one from si kama me bon kuma me diwa.
is. I go be at me. What about boys? Be at the Jumanka. What for? Father. What about come on here? What about the power? What about come on here? Sister. Whoa! Come on! Relax. Your friend me say. Me for me ah. For the man in casa for nya. Oh, who name yansa? Wei Komfo back to 1.5 billion. And then I'll pay me from sisters. Where the local fraud though? Me you are back me say me pull on my wire. Hey, na my yaya. Wei Komfo back. Sister, at 1.5 billion. And you need to check it. Oh, I Komfo to tina say. Me na boss. What office? Minimum ever. All right. Minimum ever. Minimum. I don't know flower. Oh flower. Police event. Oh flower. That's why. Oh flower. Let's see our court. Oh, the criminal my boy 15. My boys. Hello. Oteele. Yes, my boy 50 anti-robber. 50 with full hand. Yes, this year. Don't touch me, babe. I'm on. Because I will be behind the man. Yeah. Yes, I'm going to come. Can you put on shoe with this one? Police. Oh, yeah. Some say. What when them what way? I want to look at your oh shit. You see now you get you locking in now. Na madam Fuini. Dr. Like. Anya Dr. Like. Hey, Minia. Me tell you can't asem wa beto me ade na beto wo na me wa kwantuo na matena awom na ma ye adwuma ba beto ase amane sikase ento asase ma me ba ya me ne me yire ne me ma ba bi ade eti ya me frakada ye de di me oh Dr. Like ehun hia saw de wasem be kokoto de nanso no me de mafutuo kakram de be ma ne se pe ba bi a wo de wo yire no ma ene wo de wo tiri beto ansa na wo de wasem no akokot enu nti di machina me fanko Golden Cherry Real Estate for no ma baby no ma fa utiri nto na wo wi a wo de wasem no akokot so sika nsum pa kakra na wo ho no wo begye no ma baby ama de itura just say ayare. Hello. Welcome to Golden Cherry Real Estate. With Golden Cherry Real Estate, quality is our hallmark. Home is where love resides. Memories are created, friends always belong, and laughter never ends. Here, our services are affordable, and we make sure we put smiles on the faces of our customers. Let me introduce you to our general manager. Nyam secretary ne kan ye no, eno ano. Na mama nchinka me di de be nka mo be start ya mama. Oh, eno an se wo be sensan. Wo san ya enne kra no, ye betumi a chase. Mama nsan it is mo be chase asini dana ma no o kira nko a ye betumi a chase. Golden Cherry Real Estate die. How ye how. Mo dadwen ye dadwen. Baby mo beda enso ye how. Sane e kan ye no. Ye di ye bohye so. Golden Cherry adornment. Ene me da na ma da. abusuafo so wasase anase wo fie na opese oton ana opese otobie se wo agapade na opese ye manage
edema se opese o fixe CCTV camera ebo fie anase ope baby ede utrato anase o wa kontuom na obeje wa home se ope 6 months 3 months 2 months 1 month pomodia efe woni kire Golden Cherry Real Estate se ope your office no akira kwan a ye wo amahia tobut no enchen wa anase tetegu police station no enchen ho na sabe eburu sabe anyado se ohwehwe saa niam we anaya offices yi na se aye wani so nwonwona se kanti madam ne kwantara ira na unhuna for your telephone number na egu screen no na ehwehwe ye kira kwan Golden Cherry Real Estate no stress in building.